This is Situ Bondo Slow Bus Production. This is Situ Bondo Slow Bus Production. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان
شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب This is Situ Bondo Slow Bus Production. بالتعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان
Jackson. قريب. This is Situ Bondo Slow Bus Production. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على This is Situ Bondo Slow Bus Production. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام
وصحبك على مر الأيام بجاهكم جميعا نسأله حسن الختام بجاهكم جميعا نسأله حسن الختام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام This is special performance Situ Bondo Slow Bass Production. طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه Cek cek lah, satu cek lah. طاهر قلبي نكي ذاكر Cek cek lah, Bismillah Bismillah. صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Cek, iya nyaman ya.
Cek, cek, cek. Bismillah, cek. Lah, satu, cek. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid azim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على طيباتك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة الحرم وترجمان لسان الكدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك على من كان إذا مشى يسبقه النور وإذا تبسم أجنى البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي غفور زده يا رب زده يا رب زده يا رب زده الله تعالى وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين. Kepada mempelai pria dipersilakan memotong pita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada seluruh pengantar dipersilakan memasuki halaman. طلع البدر علينا من
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا في سبيل الأمر المطاع أنت وانصرنا جميعا يا مجمل الاتباع أنت وانصرنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آلي وصحبي مسعى لله ساع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع ربنا صل على من هل في خير البقاع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Lah. Cek. Cek. Lah. Satu. Cek. Bismillah. Bismillah. Cek. Lah. Satu. Cek, cek, lah. Cek, cek. Cek, bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus.
juga kami hormati dan kami ta'zimi beliau yang mulia Kiai Haji Mutawaf Anwar, yang juga kami hormati beliau yang mulia Al-Ustaz Rafiuddin, yang juga kami hormati dan ta'zimi beliau yang mulia Kiai Khatibul Ummah, yang juga kami hormati dan ta'zimi beliau yang mulia Al-Ustaz Abdul Malik Alladzina sami'na wa ta'na, yang juga kami hormati dan kami ta'zimi segenap para tamu undangan, baik dari penyongsong pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan yang khususnya hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, tertulis dari mereka di atas lentera kegelapan. Selamat tinggal masa mudaku, selamat tinggal masa remajaku, dan selamat datang hidup yang baru. Teriring dengan doa barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Alhamdulillah wa syukurillah, sebagai sembah pada syukur di hadapan Sang Maha Bijak Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan aneka warna, siang dan malam, suka dan duka, laut dan daratan, serta indahnya cakrawala yang mengomentar di jagat raya. Bermula dari detik menapak kehidupan, merangkai menit menjadi hari, berbah bulan menjadi tahun, waktu terus berputar dan berlaju, maka tiada ungkapan kata dan untayan rasa yang bersemayam di dalam istana jiwa untuk kami persembahkan kepadamu ya Allah, dan yang maha rahmat di bawah naungan dan yang maha suci dan abadi, menaikkan kalimat suci dan agung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan apa yang kita harapkan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Afdhalus salah wa askat tahiyah, salam hormat dan salam rindu semoga tetap mengalir deras ke pangkuan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah al-Adlan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang revolusioner yang telah merevolusi dunia, yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah jurang yang nista menuju permadani dunia dengan untayan roda pesona, dengan sebuah ajaran dan syariat-syariat Islam di bawah naungan panji ada ahli sunnah wal jamaah, dengan sebuah harapan dan sebuah semboyan, sehingga dampaklah dengan jelas bainal haq wal batin dengan menggunakan dua nahkodanya, yaitu kontak semawi Al-Quran dan kontak nabawi Al-Hadis. Hadirin mustami'in rahimakumullah, kami berdiri di sini bukan hanya untuk dipandang sejuta mata dan dikenang 1000 jiwa, melainkan kami berdiri di sini hanya untuk mempunyai rentetan acara pada pagi hari ini sebagaimana berikut. Sebagai acara perdana yaitu pembukaan, sedangkan acara yang kedua yaitu pembacaan sholawatun nabawiyah, selanjutnya yaitu pemesrahan dari pengantin laki-laki, dilanjutkan penerimaan dari mempelai wanita, dan injuritem acara diparipurnai dengan doa bersama. Hadirin mustami'in rahimakumullah, demi menyingkat waktu, maka gapur acara pada pagi hari ini kami buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah bintahsin, dan kepada beliau Habibana Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Syekh Al-Asgaf kami haturkan falyatafaddal masykura untuk menaiki pentas kehormatan.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة أرسله رحمة العالمين وشفيعا للمذنبين. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة من أرسله رحمة العالمين وشفيعا للمذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا شفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وموالاه واتبع هداه واتبع عترته واتبع ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وأسرة وفاطمة الزهراء البتول وابنهما الحسن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما وسيدنا زينب بنت الحسن وسيدنا حمزة العباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أم هاني وأمهما سيدة فاطمة بنت أسد وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وذريته وسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وكل نبي وحبيب وقريب اللهم أعلي درجاتهم في الجنة واحشرنا في زمرتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة على أهل القراءة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وما جرى بهذه الجلسة وهذا المكان وهذه الساعة وهذه اللحظات المباركة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى من الأذكار والصلوات والدعوات والمناجات والصدقات والمواعظ الحسنات خصوصا على ما نوى من أجل هذا الخير وعلى ما نوى الحاضر الجميع من خيران الدنيا والآخرة عند حفلة النكاح بين الزوجين محبوب الفؤاد وزوجته أن الله يجعل الزواج مبارك والقران سعيد ويجعل في قدومهم الخير والبركة واليمنى والسعادة الأبدية ويبارك لهما ويجمع شملهما ويهدم الألفة بينهما ويرزقهما الأرزاق الحسية والمعنوية كل ذلك مصحوبا باللطف والعفو والعافية التامة والصحة الكاملة والذرية الطيبة المباركة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونوينا بهذه الجلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون عند تزويج أبنائهم وفي مثل هذا المجلس الشريف. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأخلاقنا بأخلاقهم وأعمالنا بأعمالهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المكان المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا هداني وهجر اليوم نيراد واستضيء بجمال وعافي حسني نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا
مرحبا وأهدنا نهج سبيله مرحبا كي نتعاد ونرشد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار سيدي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا الله يكره حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجبال يا الله ربي فاغفر لي وكن الأرواح منا الله بلقى خير الأنام يا كريم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وابلغ المختار عنا جميعا الله من صلاة وسلام الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan salawat bersama kita semua mendapatkan syafaat kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin amin ya mujibas sa'il. Selanjutnya yaitu pemesrahan dari pengantin laki-laki kepada yang bersangkutan. Beliau Al-Ustaz Abdul Malik kami sampaikan fal yatafaddal maskura guna untuk menaiki panggung kehormatan. Halo. Kalau kau buka kacamata, kau akan menggunakan pisau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على
الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا وإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. حضرة المحترمين معاشر الأحباب معاشر العلماء الأعزاء والأمراء الأجلاء والزملاء الأحباء معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. حضرة المحترم المكرم حضرة الحبيب Habib Muhammad bin Ahmad bin Ja'far As-Segaf yang sangat kami muliakan, Hadratul Mukarram Kiai Haji Mutawaf Anwar, Hadratul Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Abdul Rafiq, Hadratul Mukarram Kiai Haji Rumah Alladhi Sami'nahu Al-Ta'nan, dan para kiai yang lain yang tidak dapat kami sebut satu demi satu, namun insyaallah dari lubuk hati yang sangat dalam kami tidak mengurangi rasa hormat dan takdim pada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mulia, nikmat, panjang umur dan barokahnya melimpahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dari instansi pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang sangat kami muliakan, utamanya Bapak Kepala Desa Bediah atau PLT Kepala Desa Bediah dan Bapak Kepala Desa Telaga yang sangat kami muliakan beserta staf-staf lainnya dan aparatur pemerintah yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, utamanya Sahibul Hajat Ananda Subaidah beserta seluruh jajaran keluarga baik yang ada di Badiah Kapasan maupun yang dari Nipah rahimakumullah. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai implementasi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada kesempatan memberi karunia yang tiada taranya, yaitu nikmat sehat wal afiat, lebih-lebih nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa bermuajahah bermujalasah dalam suatu tempat yang insyaallah penuh dengan barakah dalam rangka turut serta memberi doa restu di acara resepsi pernikahan Ananda Mahbubil Fuad dengan Wasilatul Barirah, yang mana akan nikah telah dilaksanakan tadi malam kurang lebih jam 19 atau jam 21.00 waktu Indonesia Barat bagian barat. Semoga akad nikah yang telah terlaksana merupakan akad nikah yang diakui sebagai akad nikah yang sah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu senantiasa selalu terlimpah dan tercurahkan kehadiran baginda Rasul sebagai rafaris, sebagai pembimbing dan memimpin kita sekalian menuju siratal mustaqim, yaitu din Islam alladzi ya'lu wa la yu'ad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bil ikhtisar mohon maaf di furungan tidak melaju, hanya penyesuaian dan keberatan acara karena perata acara kita ngaku tidak melaju. Pun ngaku tidak melaju terus sulit dari undangan di Surabaya. Ternyata orang ke dari Pak sajikan. Jadi takut campur ya. Jadi ngaku campur dulu ngaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, badan kaulah mancing ya di depan dengan sedajah cerita anak kereta cangkolang restoranku. Anak banyak cangkolang karena banyak selebi sepo, banyak selebi alet, banyak selebi nganteh. Kengkoro mungkin saya semua jago. Ini kapan boleh jadi ngaji abad carpet. Jadi mau dari carpetnya boleh patah pilbel orang juga. Kita mau tetap
sedaya para pensepo pengetua sajajar pada langgar kita tetap dan boleh dari mateh yang ajar jadi bagi saking orang ajar. Hadirin hadirat rahimakumullah dan boleh dari talaga kita apakah rombongan sekadima rombongan hendak iki aropaki langkek sareng diri benjukan apakah orang langkek hanya mahbubil fuadi kayak orang telakis ngundang kulit ini karena kulit karena bagi telaga tak keleo kulit ini kak epan mas lagi tanya pas lagi ke keluarga kulit tak nih apa lah mantan lagi karena ini keponakan nih kan mantan bini ini makan dia tak nih apa lah jadi beres kok begini gue mantan lagi apa lah kan sering kalau hadirin hadirat rahimakumullah Pak insyaallah dan mudah-mudahan ananda berdua kita kalaban dapat panjenengan sedaya dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga senantiasa menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya kadima dari falsafah namanya asmana saos kata pon saya mahbubil fuad wasilatul barabariyah atau bebaror aslinya artinya orang yang dicintai hatinya akan menjadi perantara untuk menjadi selalu menjadi kebaikan aslinya. Pak insyaallah itu jadi orang saya. Hadirin hadirat rahimakumullah, rengges pematur bertahun dari lisan saya telah kegento akan menyampaikan beberapa amanah. Sehingga saya pertama kita minta salam takdimipun keluarga saya telaga dan keluarga saya berdenganito. Sebentar salam badan oleh pakon masyarakat orang laki hanya mahbubil fuad kadito engkini lanjeng tidak tahu keluarga pas lagi nah keluarga sebagai kadito apa adanya tapi bukan apa adanya pas tadi apa cuman karena ada apanya jadi apa adanya tapi karena ada apanya boleh muntah dia pernah apanya benar ya tapi boleh ada sini tapi orang ketiga orang karas satu orang pantai apa beda orang beda apanya. Jadi apa adanya yang saya sampaikan dan serahkan secara adat keluarga sebagai kapasitas beliau kami itu ngiring dekat keluarga dekat para ulama, para kiai, para ustaz sebagai beliau ananda kami itu bimbing lagi menuju dekat jalan sederas tantona sana usul telaga dan beliau kami itu tak jauh namun kultur atau tradisi kami itu perkut pada setak pada jangankan setak pada sepada saus kadang di arundian kadang kita menyamakan saling tekpon tekpon bahasa orang lamba perek seng jong abolong pagunamu ini muntah-muntah kan ada perek seng ada perek beli ada ada perek sedang boleh gembus makan musim perek gembus matamu ini ada lepola orang filsafat juga jadi mau lamba itu orang laki bini ada orang orang bolong kayak itu amunyi makan pola pada mau tak sakasa jadi macam orang laki bini bila masuk ke kamar mereka aman kan sih. Insyaallah semoga bermantar sekali. Kadang-kadang kita lepot boten kawula kalian pakon masyarakat secara pagi kalian sekedar sumbangan wawilah dan sumbangan sedekah walimah juga wana penyamanan ban hadaya safar orang Arab sekedar oleh-oleh kangkui tanda pangestu dan keluarga saya dari kalian banyak itu banyak boleh itu banyak saya beli amplop banyak saya beli amplop kayak gue tak nengok gue tak nengok walau namanya ditong tak kau pasti keton gitu jadi pak pun aja nih beri gue kayak di gue tak sampai kantong paling sampai itu tabu kayak tentang cerita ada sampai ada apa jangan kelambi koko jadi orang jangan beli kiai formal kiai gaul jadi mas kenapa nama amplop itu berbeda tabu jadi tidak saya mewakili dari pisang kakek kita soalnya aku menerima sumbangan wali kantor. Moga di kanan, orang di kancel, kontrol kakek, kontrol pilih, moga di kancel, orang di kanan bener. Ini kata dari bisa sedang tahu. Yang paling kita bisa
sama teman seperjuangan itu. Jika dia tahu apa ada hebat dan dua tak ngomong, yang insya Allah nasi pun Ustaz Mahmud dia tak kira ngomong juga. Saya langsung tarik kaki, tak kompi boleh taki. Selebihnya kali itu badan kaulah mewakili segenap rombongan sadari telaga, manakala panjenengan mangki lalampan atau betatengkan kangkui kanggo sadari telaga selopot dari tradisi, baik tradisi sebenarnya kekabasan atau tradisi itu atau hukum agama atau hukum formal atau hukum adat. Jadi hukum seperti tolong ini kan telur hukum adat tapi setak tidak lagi syariat kan sekarang. Jadi nyuruh seorang saya suruh bahasa manakala panjenengan mangkih lalampan atau bertengkang hal-hal seorang juga tantukan betul kau serombongan dekat di tempat karena kadang kita ke koreng genggu. Orang genggu, anak mungkin ikut orang genggu. Kadang aku dengan dengan terlemapan lesepak ada terkena apa di petongkan. Depakan, depakan tempat kirasan di tabi panggungan. Betul kan tidak? Gitu nanti besok. Kadang sih kan, jadi seorang beda, seorang terkau berselopor. Hadirin hadirat rahimahullah terakhir dan beliau pesan karena anda berdua antara mahbubah seorang wasilah dan bararah. Hidup menjalani bahtera rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun juga tidak sesulit menyulap benang yang kusut. Bagaimana? Artinya harus saling pengertian antara laki dan pesena mana bisnis terjepon almarhum Kiai Haji Nawati telah termasuk patuan gula. Jom, mun sebini jadi apa yang seraket kotut diai, mun seraket jadi air sebini, jadi apa sebini kotut air, mun seraket jadi apa yang sebini jadi apa seraket. Lihat balik. Jadi bini-bini yang berpikir lah, yang baru pikir atau kan? Di mun bini sini lah, ini tak kan? Lepas terek ini kan? Ya. Kayak jatuh lero, boleh dibayar pakai lero, anak boleh dikata teman sakit operasi, pasti orang sedang ada tanya lagi, anak kaki apa saya? Dia bilang, jauh yang sakit tanya lagi saya, kata saya, lopot kan dulu pertanyaan tamu. Lalu ini kalau tanya lagi, benar-benar lopot harus. Ada yang ada bilang betul tanya lagi, dia ada betul. Ya, alhamdulillah, lagi kan pun, mun sini tanya lagi, dia ada mobil, ya, mun lebih selesai keyboard cerita. Empon karena terjadi contoh kita beliau yang lebih ternyata oleh lemburan anak apa? Tanya lagi gitu. Jemaah aja tanya. Dan tidak boleh kamu bilang jangan berjaga di barat bina cerita. Jadi tuan dari kakak keluarga. Setelah akhir dari badan kaulah karena bagaimanapun kita menjalani kehidupan meskipun kita punya program yang disusun oleh profesor, doktor dan selainnya atau menurut konsep yang terlalu baik melalui Al-Quran, itu tidak akan terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mbilah dari kakintoh badan oleh keluarga dari taraga, itu menisa dan pada panjenengan saja doa ebon moga-moga ananda berdua kakintoh dalam menjalani kehidupan berumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra, putri, solihin dan solihat, berilmu yang amaliyah, beramal yang ilmiah. Cinta mereka abadi selamanya. Bak batu karang yang pernah mudah yang tak letak tertak ombak tak labu diterpa angin. Saya di dunia kuasai dan di akhirat. Sekali tos ini saya orang di badan kaulah orang yang pun selaku penyambung kita keliling keluarga besar tenaga badan kaulah semuanya. Wa akhiran hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu pemberian citrapata atau kirap pengantin dari mempelai pria dan kepada yang bersangkutan atau penanggung jawab supaya menaungi pentas kehormatan
dan kepada keluarga dari mempelai berdua supaya menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi kami panggil dari keluarga mempelai wanita dan pria supaya menaiki panggung kehormatan. Kami ucapkan terima kasih kepada penanggung jawab atau persekutuan dari mempelai laki-laki. Acara selanjutnya yaitu penerimaan dari mempelai wanita kepada yang bersangkutan Al Mukarram
Ustaz Mahmud Sahal guna untuk menaiki panggung kehormatan. Kepada beliau falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wal ba'th. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fil nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah واستحللتم فروجهن بكلمة الله صدق الله العظيم وصدق نبيه الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Nyatanya jantas pada waktu ini alereng kipas tidak kipas tidak projek sampah sporana sesangat betul amal jaki para masyayikh, para habaib, para asatid yang melambang dan selain semuanya, Kiai Haji Mutawal, Kiai Haji Khatibul Ummah, sarang sedaya para kiai selain juga sangat betul kewalaman jaki Hadratil Habib Al Habib Muhammad As-Segar, sarang sedaya para kiai sebagai langkir. Abdi tak bisa menyebut asmana satu persatu. Namun insyaallah betul tak mengurangi rasa hormat serta rasa takdim dan kesediaan sehatin pada kesempatan pagi kali ini. Tuan rumah, undangan, hadirin, pengelangkong, tokoh masyarakat dalam hal ini Kalito, Bapak Kepala Desa Kediri serta staf-staf Epon, kedua mempelai semangkin sudah ketawa. Sarang seteja keluarganya ban seteja tamu undangan sang badan kawalang jaki tanpa terkecuali langkong pimin yang badan kula sangat yang seteja besar memuji dekat syukur benar syukur dan kejalan Allah subhanahu wa ta'ala sekadimah pada kesempatan pagi kadintong Allah subhanahu wa ta'ala nanti badan kula sangat yang seteja bisa dipandang boleh dalam satu malam tanpa adanya sesangat syakral, sesangat agung, sesangat mulia. Dan insyaallah hadir akan para panjenengan sedaya keng hari itu serta maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nomor 2, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak disediakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantan muka tak ucapkan terus mengalir dari kiamat sehingga batin gula kali itu disayang ke bagian dari umat Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di kemudian hari batin gula sehari pada kesempatan yang kali itu jadi saksi bahwa batin gula mencintai sunnah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bustaja sangat betul kawalang mulyaki dan gula abad ngantok. Seporang abdina abad ngantok yang mukul telok peleman kita. Eki benih tak boleh sepuh, berarti tak boleh berhubung dan tak boleh sepuh. Sepertama betul gula dengan orang banyak sekelakon atas hadir para panjenengan
STD. Dan boleh berbicara makelen Teretan Haji Adianto. Teretan Adianto Kadinto Teretan sepupuh batin dulu. Sebeliau Kadinto Pleman sedikit bercerita. Mungkin saja dengan cerita Kadinto bisa berhadir mereka itu juga harus ikut mendoakan kapotra-potranya sampun terjalin ampun yakan nikah malam. Setelah meleman ternyata setelah boleh ini Pak Umur tujuannya adalah untuk merawat nyai demam umur ada sangat mengharukan. Akhirnya saya betul boleh bantah kan kue kapolong betul boleh beda kartu. Nikah sejarah yang harus dicatat oleh anak-anak sekalian. Di antara kakak sampun babi ini betul sampai betul ampun telur logat betul ikut logat semenit benar ya cacat bener kok ya orang bener benar ketika logat betul norok semenit karena keluarga semenit. Akhirnya di tengah perjalanan itu hampir tidak ada informasi dan kabar sebisa menguntungkan dari keluarga itu. Dan gula nyentil, akhirnya dan gula nyoba seborang. Sisa lah berkala, engki, saya yang sampai saudara ini. Niki, yang tarik. Neka cerita singkat. Akhirnya terjadilah dengan takdir Allah kesambung mulai sehingga apa yang dikatakan oleh bisa nikah bisa sendiri sebenarnya kita tak pernah nolak. Padahal waktunya tinggal 1 minggu. Bulan pas saja dihitung tak ada dikatakan orang bulan pas akan tadi. Murni beribadah bekerja hanya mengabdi keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1 minggu jadi dan gula matur selangkong pertama dalam stage bisa hadir di tempat seekor ajaran saja hati dekat itu adalah mendoakan kedua mempelai saat pernikahan malam ini ngereng dua aki mantar saja yang kita pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala seekor anak kedua itu di pasangan yang ideal di pasangan menjadi harapan bangsa menjadi harapan orang tua menjadi pun harapan agama. Tanda-tanda sejenis yang terjadi ke ulang ujian. Sebuah orang yang boleh mengulas kisahkan itu karena rasa haru betul. Rasa haru betul dari anak-anak. Oleh karena itu terbuat sebuah saja tersebut. Ketika berbeda memakai keadilan itu, kaulah terkesan. Kaulah setuju merasa tidak sesuai dengan apa yang bermanfaat dengan sendiri. Kadita memang kemampuan badan gula orang kadita badan gula oleh sebuah ras dan tersebut. Mengacu dekat pokok inti sampun masyarakat dan akhir-akhiran Al-Ustaz Al-Malik sepertama kadita masra akibotran sasnamana mahbubil fuad dan badan gula karena makan badan gula sebagai bengkel dari almarhum badan gula secara adat dan secara agama dengan segala kekurangan badan gula sangat nerema dan keponaan sampai akhir beliau. Nomor 2 beliau itu nitip sebagai sumbangsih wali sebagai dari asih dan gula sangat nerema dan kepanah asih sampai akhir dalam arti dan gula tidak memandang nominal yang sebenarnya tetapi mandang muka serta Allah Subhanahu Wa Taala berkat dua ekor bapak sang istri berkat dua ekor para kiai para asatidz para sepuh sehingga bersumbangsih sampai masyarakat yang berada di menjadi sebuah ikatan yang kuat tidak hanya semangkin
tetapi sampai jadi pertama neka arben betul saking bingkeng tadi lain tujuan kita itu menikahkan foto agar supaya ke depan bisa meneruskan perjuangan orang Sopo, perjuangan ulama salaf, perjuangan pahlawan kita dalam mendirikan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dan gula tak bisa langsung lebar, karena dan gula ampun perangkalan atas kebebasan rasa epon top rasa jawaban, tapi tak kembali ke sampean bahwa top kita ada politik yang mulai akan gula akan ketua, yang lagi ketua, menambah semoga kita dalam balik kan, anak. Tanda-tanda stage para sebuah seperti dalam berjadi tak ada ucapan kata sepakat yang telah kita perbanckan sendiri kecuali matur sekelang kong sendiri matur sekelang kong atas hadir puan perbanckan sendiri mantir moga hadir puan perbanckan sendiri jadi tubuh dekat stage keluarga kong langkong dekat kedua mempelai serta belum keluarga mereka sehingga dan bulan juga mesenkan mantan konon atas mantan lain. Namun sekali itu kerana sebisa tidak terakhir. Oh punten berpesan dari Kak Malik dulu. Esok main dan bulan selesai acara dan bulan mantap abdina seorang tak bisa menabi astara kita. Atau astara duhur tak bisa. Sebisa dengan astara asar. Jadi bisa tentretan sendiri terakhir dan gula tak bisa menambil astara duhur bisa astara asar semua orang dan gula makin sendiri jadi keluarga sendiri nyuruh semua orang atas kelebatannya pun kita sampurnanya pun baik atas sampunnya terlagi kamu seibatan ya terakhir dan kita impon kita dengan sendiri nyuruh semua orang sendiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fima la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib lana du'ana sirri asraril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa bersama tadi maka acara pada kesempatan pagi hari ini berakhir pula. Namun sebelumnya kami sebagai Raisul Barnamij manakala ada kata tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang sopan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زيه kepada sidang panitia supaya menginstruksikan kepada para tamu undangan sekali lagi kepada segenap panitia untuk menjalankan tugasnya. جماله دلاله متغطي بجلاله جماله دلاله متغطي بجلاله ويدق عودك باله تشوفه بتقين بجيبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك
صلوات الله تباركنا صلوات الله تباركنا ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار
فلو أن رب الناس يبقى نبينا ساعدنا ولكن ابن كان مديا. Kadalam dan ragu tangi di luar segala jua sadia itu dan rasul. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Situ Bondo Slow Bus Projection. Kadalam dan ragu tangi di luar segala jua sadia itu dan rasul. Galakkan dan caliakan berkumpul ya semua kawan di dalam hati dan taiba. Jauh dan tabuan dan diharagoi. Kau hidup jadi gunjangan dan senang melengah saja. Ibu dan caliaman demanangi. Aku kadaya sayo dan senteng tabang tinggi. Oh Tuhan, tolong hapuskan air mata mandek. Kadalam dan ragu tangi di luar segala jua sadia itu dan rasul. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Situ Bondo Slow Bus Projection. Kadalam dan ragu tangi di luar segala jua sadia itu dan rasul. Galakkan dan caliakan berkumpul ya semua kawan di dalam
Ladies and gentlemen, please welcome. This is Situ Bondo Slow Bus Projection. This is special perfumes MH Music and OG Saputra. MH Music. This is special perfumes MH Music and OG Saputra. سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة
Sugeng rawuh sugeng pinanggihan malih kalian DJ Martilu Project remix asli saking Lumajang. Monggo dipun cobi. Hingga
asli saking Lumajang. Monggo dipun cobi. Sugeng rawuh sugeng pinanggihan malih kalian DJ Martilu Project remixer asli saking Lumajang. Monggo dipun cobi.
Tidem datan posiro Gondok tansah tresno Sugeng rawuh sugeng pinanggihan malih kalian DJ Martilu Project remixer asli saking Lumajang. Monggo dipun cobi. Ratri sunyoruri Tidem datan posiro Gondok tansah tresno
gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ku enggan terpejam, dinginnya malam menambah kerinduan.
Gak perlu khawatir,